Di man kayo ni hadlok ting dulaan eh. Kasi may mahadlok ka ni pambata man yung dulaan eh. Nagway yati. Ay sa. Trolley bro. Salamat. One book. Karon kay manula tag Slendrina the Cellar level 1 difficulty since howd mo ko mag hard ta. So nanata diri karon mangita tag 8 ka libro. Oy. Hello. Hoy gago. Gago. Yeah, towards my heart. Whew. Ay gago sa man ni. Kita mo na unsay oras karon alas 10 sa gabi. Syempre gabi adlok gyud. Pero isog mako ako may pinakahod ako may pinakaisog nga bisakol. Gago. So to. Ano abri lagi? Wala po ko nakita libro. Oh hell no. Isog mo ko. Patay oy, dead end oy. Mako padulungan na adlok na ko bay. Ano nagbalik-balik na ligo. Patay lak. Ngita pog susi. Hoy yati. Noon sa to ning lak. Di man kay ni hadlok ting dulaan eh. Kasi may mahadlok ka ni pambata man yung dulaan eh. Nagway yati. Ay sa. Trolley bro. Salamat. One book. Daga na pa sa 7 ka book eh. Patay na dugo bay. Trolley bro nice. Hala! Gago patay ko. Nakuratan ang karakter, nakuratan. Hoy! Trolley bro. Nice. Hoy! Yati mo kiss mo yung Slendrina. Tara susi na. Hala! Libro please. Lana. Hoy! Diri di butong lock kanina. Wala libro jud diri. Ani balik ra ko. Ay wala balik ra jud ko. Bago dagana pa sa 5 oy. Atura libro nice. Lah, balik-balik ra ko. Hala ka ni balik ko. Hoy! Nakagin ako diri. Wala pa. Atura libro. Salamat. Hala, gogo. Sudon to ni. Patay na wala siya. Yati gatuyok-tuyok ra mo ko eh. Hoy! Gago na tagak. Tulo na lang. Patay dead end na sad. Kaya ko ni Mauman. Hey! Kaya ko ni Mauman under 10 minutes. Wala. Nanapog ka. Wala ko na banggaan. Gago pati akong lawas ba nilikay pisti. Siya nga sa susi way libro. Oh hell no. Wala sa ko. Say ka balik-balik na ko bay. Wala. Hala ka. Gago kurtahan ako i-visit. Saman, sabagay. Hey! Expected naman ako to. Hey, gago ka bay. Puta rekis ka. Dua na lang jud. Isa na lang. Hoy guys. Asa na lang wala pa na ko naduan yati. Dead end na sad. Balik daw ko sa kuan daw sa exit daw. Hoy! Kaya na ako sa exit. So diri na lang ko last. Nani diri bay nana jud ni diri. Basic win. Well done, now run to the exit door. Wala pa ko kabri diri. Basic, congratulations! You managed to find all the missing books. Basic. Ano go? Yati na gods.